ngaho komeza umbwire nyine. Iwabo ntabwo ari heza cyane. Ntabwo ari heza? nta ntebe afite? Oya. Wicaye wicaye hasi? Oya. Ku buriri? Wicaye ku buriri? Ese ko wikanze ubaye iki? Ndakureka? Oya. Wicaye ku buriri bw'umuhungu? Wicaye ku buriri ariko nta kintu cyabaye, twaganiriye gusa. Mbwira neza wicaye ku buriri muganira ngo ushye? Ntitwari turi kuvuga filime. Filime? Iyihe rongo tanisi? Mu cyumba? Mwavugaga iyihe? Za filime za kera za ba Kanyombya na ba Fabiola. Ariya mbwira ibintu mwakoze byagenze gute? Ntacyo. Ndahamagara mama mubwire ko wasuye umuhungu. Ma! Nyine mvamubwira nyine namusuye. Mwasomanye? Ku munwa? Ku munwa? Ntabwo bivuga. Oya ntabwo bivuga. Ku munwa. Yasuye ku munwa? Byemeze gute? Byemeze gute? Byari byiza. Ku munwa ugumishaho? Gakeya. Yasuwe uri indaya? Oya. Mu cyaro se haba indaya? Ibyo wakoze si uburaya? Oya. Wasomanye? Nabibonye muri filime we. Mbwira nyine ukuntu byagenze. Kandi ntarebaga Kanyombya se Kanyombya harimo gusomana? Ese ko kwa Fabiola bihishaga gutya. None nawe bihishe rero uramusoma? Mbwira ibindi byakurikiye? Nta kindi. Wimbeshye. Kuri kw'Imana nta kindi. Ndahamagara mama mubwire ko wasuye umuhungu rero mbwira byose. Kuri nta kindi cyane. Ma! Nyine umva nta kindi. Nta kindi? Nta kindi cyabaye? Wahise utaha? Zari kuba ikindi kirihe. Byemeze gute? Masama? Byari byiza ariko afite ibishyimbo mu kanwa. Yari afite ibishyimbo mu kanwa? Ariko nakibonye asetse. Igishyimbo? Yesu we, usize nakoga mu kanwa. Ariborosa? Ndabona afite amenyo y'umuhondo. Wasomanye n'umuntu ufite amenyo y'umuhondo? Ese ko yambwiye ko ari ukubera namubajije ngo ese ko amenyo yawe asa gutyo. Arambwira ngo yariye amafi menshi. Amafi? Yesu we. Abantu barya. Njye ntabwo nuka mu kanwa. Uzakomeza gusomana nawe? Ngiye kubivuga mbibwire mama. Banze kumbwira ibindi bikurikiyeho. Ntacyo. Mbwira ibindi byakurikiyeho. Mwasomanye gusa surataha? Ni ukuri kw'Imana nta kindi cyabaye. Okay. Nta kibazo none.